Kojundžije, filigrani i organdžije. Njihove radnje sve ređe viđamo ne samo na beogradskim ulicama, nego u celoj Srbiji. Svi žale za starim zanatima, ali jeftina roba iz Azije i masovna proizvodnja doneli su novu ekonomsku logiku. Treba gledati od čega se živi, mada neki zanatlije uspevaju da prežive čak i u doba ove krize koje pogađa sve. Stavi se na kalup, to, onda se prepeglaju. Vesna je počela da pravi šešire kada je Srbiju potresala ona prošla kriza pre 20 godina. Za zanatlije nikad nije bilo srećno vreme, ali danas kao da je sve stalo. Ne samo na tržištu nekretnina, ne samo sa kreditima. Ko još ima novca za šešir? Ali od svojih snova nikada ne smete odustati. Očekivala sam neki uspeh da budem priznata među majstorima, to je osnovno, a posle normalno da moja klijentela, zapravo žene koje kupuju moje šešire, kape, šubare. Od prvobitnih 5-6 modela Vesna je stigla do ovoga. Ali iako ima mušterije, još nema svoju radnju, izlog, lutke. Sve ono što ovaj zanat zaslužuje. A sada je stigla kriza koja je uticala skoro na sve, ali ne i na Vesnu. Ako ne mogu da napravim neki šešir koji je ekstravagantan, znači za klijentelu koja je visokog ranga platežne moći, ja onda napravim više šešira koji su jeftiniji i onda sam opet na istom. Neke zanatlije žestoko trpe manjak kupaca. Iako je podne i vreme najveće gužve na bulevaru Kralja Aleksandra, ova vrata su zaključana. Neki stari zanati polako odumiru, pa ovaj rukavičar koji pravi ove fenomenalne rukavice i sasvim neobične, može sebi da priušti da u sred radnog vremena ne bude tu i zaključa radnju. Balkanska ulica je jedna od retkih oaza gde zanati opstaju, a Vesni Savković, na primer, bi baš dobro došla jedna ovakva radnja. Mada se tome još ne nada. Krediti, odnosno novac, postali su užasno skupi. Dobar dan, izvolite. Dok se situacija ne promeni, Vesna će mušterije primati kod kuće. Milica Mančić-Stojković, Fox televizija.